ngagcwalisa emabhida ayeye khuzana ayeye nabi since zonke sikaMaskandi afika siphelele emabhida safika sagcwalisa emabhida isuka lapho ngonyaka odlule ngonyaka onzima kunegciwane icorona ngithi yasuka ngisonyaka athi zonke nkathi mngama ngikhetshele zonke nkathi mngama ngikhetshele mina nkathi mngama ngikhetshele mina we halangitshele inshallah bakwethu noma ungashada uyabe ungakhetshela ngithi ayikaniyo njalo le nto okabugana nina mfana phambili wokugana phambili yebo ikhuluma thina njengamanje ngifaka-ke udla bukakhomba phansi emandaba enkandla amathatha amnyama usanda kuhloliswa-ke ephele enkandla impela nayizolo sibabukele lapha efaka umqhele njengongizwe ebhekele esigodlweni sezilo uzongena efake wena umqhele ngoba uyabona ukuthi hayi khona nanti ikuthola kwaZulu limile nganzakwethu akithi inshallah abafana bakithi aphethe insizwa phansi emandaba enkandla amathatha amnyama inkandla yona phethe uyaziwa ukuthi uqhamuka phansi usiphushukela uyaziwa ukuthi kunongizwe lapha uyaziwa futhi ukuthi kunokhuzana uyaziwa ukuthi kunonjo insizwa eziyobambela uMaskandi asambeni bafana bakithi asamba kitchen asamba kitchen asamba kitchen